Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami ta'zimi, kami muliakan akhinal fadil al-mukarram Al-Ustaz Khairuddin SPDI selaku pembina Majelis Ta'lim Mujahid, yang insyaallah kita doakan beliau semoga tetap istiqomah untuk memberikan tuntunan dan bimbingan untuk umat kita, khususnya di pegatan ini. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Sahibul Bait, Masya Allah, serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu dan para jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Jadi mak bicara oge, Kak. Kajiannya mau yang berat-berat atau yang ringan? Oh, yang berat. Oh iya. Ya, yang berat. Oke. Pertama, ia kotoma bicara agama, angkat standar maksimal, ada standar minimal. Jadi standar maksimal itulah yang paling berat. Sedangkan untuk standar minimal yang penting sah. Ini. Makanya kita ambil terlalu tinggi volumenya. Kita ambil yalai kaidana jolo sempajangnya. Situ ngena ia kotomelo makasiwiang angka apa pacing ukil landa agamata. Nomor sidi pacing an-nadhafah. Nomor 2 pacing at-tuhur. Yang ketiga pacing at-tazkiyah. Kemudian yang keempat az-zakah, zakat. Jadi aku makadai an-nadhafah berarti cari apa ia ditai mata, termasuk najis. Yang kedua ya kumakadai at-tuhuru berarti itu hakikat, tidak nampak oleh mata. Ya kumakadai at-tazkiyah berarti hati, pacing hati. Ya kumakadai az-zakah berarti pacing waramparang. Riolode na ni tatonga si dia pakasiwang yare ga ibadah tapacing ya pae. Jadi ya ko toma bicara sempajang sebelum toma sempajang perisa ya pae. An-nadhafatu minal iman. Apa cingange si tangai atau bagianna poliri tepae. Kaya sang pacicarepa makanya wajujud tak meloi pakai mas sempajat taparesai angka kama najisina. Tapi iya ro paci lahir mi angka paci hakikin na pakaiannya. Kega dekto gaga diharang okoro riwatun na ipake untuk mengeliang. Paka hadis na Nabi tapuluh kali na pangulutai Ibnu Mas'ud maka dana nigi tau meli pakaian 10 dirham na liang. Asera dirham dihalala, si di dirham diharang. Nama kaya kuya tu pakaian na napake mas sampajang, de na tarima ipong Allah Ta'ala sampajan. De na kada nabita de na asah, maka dami de ni tarima. Jadi lihat tu asal yang diterima. Wadi jaji asa makanja bacana, makanja lagona, makanja tumak nina na asa sampajana. Tapi dini tarima kupong Allah Ta'ala. Nasaba iya ro pakaian na napakewe angka carepana. Tanya carepa lahirang tapi di napakewe mengeli angka mancaji si campur ia anu harangnya.
Kang idi matomiloi marajing itu. Jadi kita bahas dulu pelan-pelan. Iya roya sange waramparang dua totu. Angka haram li ghairiha, angka haram li zatiha. Iya ko haram li ghairiha berarti haram karena tidak melalui benda tapi prosesnya. Iya ko haram li zatiha benda na memang to haram. Bawi, anjing, bangkai, darah. Itu semua haram li zatiha bendanya. Tapi angka yasang haram li ghairiha. Jadi bendanya halal tapi prosesnya nasabari na haram. Manu halala tapi aku manu na bali boleh. Nah, itu jadi masalah. Taman yon nak pakengi pakewe masam pajang. Ya ko iya rodi pakewe mangali di asele balu-balu. Loki mak balu-bale. Tapi iya ro balewe tongangi idi tikangi atau idi meliwi. Tapi takurangi bitimbangan na dari 1 kilo menjadi 9 ons misalnya. Nasaba angka alasa maka dama kopi ronang kaisaro. Natako alin na yaron na balewe talia waju-waju na sigaru korodi eta pake mali waju-waju. Natako tapake mas sampajang iya na tu sampajang natolak po ngala ta'ala. Ede pigaga ya rumah balewe. Makanja timbangan na ganna pas 1 kilo. Tapi maka day pagausaro kasi kumaki itu padahal sarolop po niya. O maka day udah day penadapi modala na. Itu kan biasa makoro. Atau maka day tapasaro na cede padahal mega ni sarona. Berarti ya ro agagay macarepay nasaba na campur iballe. Ya ko iya ro ipake maka day haran nasaba na balui kejujuran na. Balu itapak na. Mega tu tok balu itapak na pa. Na mustas tu mega to. Suruh santrin na lo melibaso ko pak belu basoy. Napa na poda santrin na maka da podangi pak belu basoy. Maka da ustas ku suruh ka. Magi mo panang kuras si maka da ustas. Supaya harapan na wadingi na tambay nyoknya. Yan na tu tau balu ipantol. Supaya natambay pentol na. Yan itu tahu ustas balu i ustas na hanya karena pentol. Paham ya? Jadi ini berat Pak. Napai cik di paresah ya. Napai pakaiannya. Yang kedua, paci hakikat. Maka dia at-tuhuru satrul iman, bukan an-nadhafah. Taharah. Tahara itu berkaitan dengan wudu jenne. Jadi ia tu jenne angka lahiranna angka hakikinna. Apa ia tu jenne tanya najisi na pacing. Apa ia kongka najisi oko atakalewe na suroki na bitta jolo bisaiwe najisi apa to mak jenne. Tapi koto pura mak jenne na gesaki najisi dena batal jenne tak. Tawahang ya. Jadi ya ko angka najisi oko watakalewi ibisaiwi jolo napa to mak jenne apa iya ro jenne etannya palaga najisi ahad desa kami asanna. Ada? Jadi tannya najisi. Nah pacing itu. Makanya angka taimanu oko aja ibisai jolo taimanu napa to mak jenne aja takada nada pimoro matu de. Tapi iya ko pura ki mak jenne na takoleja ki taimanu de tu na batal jenne demi na cocok Thomas sampajang apa angka najisi badak ke oko alewe mutanajis ki asanna. Tapahangnya iya na tu ampai ko angka aroane denun letahangi temena to limasu tace de apa cau ni karena. Iya. Kare olisel na cau ni maka dapat ko ninja iya na din na je na melo tahang ustase iya na tu nialeng apa kapas kemudian ditempelkan ganti pakaian yang tersentuh sebelumnya bersihkan dulu baru kasih kapas baru kita pakai pakaian bisa berlapis
Napa to mak jenne na tolo mas sempajang. Ya ko matangangi mas sempajang nasu de na merikaga. Lanjutkan sholatnya. Nasaba darurat ni asana. Tapi ia koloki mak berejama aja tagese ia roko sida peta. Kuto mak berejama aja ni pasiges saja be. Nasaba mutanajis ki idi. Tabahang ya? Ini baru pikir nih. Jadi itu perlu dipahami tuh. Kemudian iya ro narek koto pura mak jenne, iya ro kak jenne tania naji si ona na pacing itu, ahad desa kami asana. Makanya iya ko angkat tau peja taimanu cukup dibersihkan, tidak usah ulangi wudunya. Iya ro. Kemudian nape? Iya ro jenne hakikinna atuhur artinya paci hakiki. Ya na tunah kada tau pandrita pa hakiki ya ko purai mo pake mak balle jenne mo de nawat di mo pake mas sempajang apa macarepa ni ya naro purai mo pake mita makunrei ai batal ni itu istilahnya batal na macarepa ni tapi dena kada kita ba makunrei dilihat dengan pandangan syahwat iya pura ni mo pake macai ay aja na mo pake sempajang palai ko pura ni ita makun rei terbuka aurat nai macarepa ni itu apa ia rojenne lahiran na limai ibisai hakikinna mapasangi jagai wilimammu aja na pigawi anu na cacai pong Allah Ta'ala ya koto makkalimammu berkumur-kumur jagai witimummu aja na berek kada anu masalah ya ko pura mak balle macarepa itu nah iya na ro carepa na tanya carepa lahir tapi carepa hakiki. Nah, ya naro. Ya pa makade ku perlu pakai mak belle jenne mo pa aja nung pakai mas sempajang. Ya na tu nang kaya sejak di dul wudu mapaka baru jenne. De na rusak jenne ya na to mak jenne na sabak melo iperbaharui. Ya kene HP di upgrade. Kira kapa betul kan naro. Madodo signal pen re icede. Nah, ya naro. Nasaba mi pura ni mak jenne, pura ni masussa, pura ni mak bicara makaleleang, lo nu mak jenne. Walaupun tidak batal, ini ria sejak di dulu wudu. Ya napai dua, paci lahiran, si bawa paci jenne. Yang ketiga paci ngati, wah ya nama rejingnya. Tahu si salah, tapi dia tu kagak kostas. Oh iya, alhamdulillah. Siap makora mi kapa. Maki ya magi ya ro tau si salain ya sakarang ko nabita la yakhillu lil muslimin an yahjura ahahu fauka salasalayadin jadi nang katau de na sewa dan naliwang italungas soe maka de nabita la yakhillu lil muslimin bukan dari golongan orang muslimin jadi iya ro tau ma newe si salah kala saat itu ati macarepa iya na romi pacing iya na tu ampai ko tomelo mas sempajang situnganna setiap mau sholat itu mestinya kita istighfar carepa ati may lagari apa yan ang kataw si sala tuman rasay yan na to natyangin nabita kung kataw mapangiwas si babayne na nadapi watu sampaja maka nabita jalalo naliwang ichi di watu sampaja nasaba napangaru itu sampaja mo pada may ko taw si sala na sidape masampaja ko taw si sala di na siwada ko sa balakirin na maka di man ako maberesak lang nga matu nasamang tapi masalah man ni jadi ya he iya tiyewe iya namelo ijagay he iya nangka sipa asombo nga ngoko ilalang ito macarepa yato jadi namupik ko bate mo majenne akasiratu ko majenne ko de mo pacing yati mo tatay macarepa yan na ron ang kayasang at taskiyah makanya makadaki taskiyatun nufus penyucian jiwa iya na namake gatau komelo itu makala da mitau matan na tu nalak da najagay bicaran na malak da najagay ya namelo mas sampaja demi mato nate tu
Laye wada ya tu mamako mimagai malada imitau macare pakai atinna marontok kai magakai na wat diterhijab denul lesi runtu pongalata lila sampajan. Mamula ni marat jingi. Cidipiro pacing azakah sakka. Jadi namo maga batetak bisaywi warrae na rekodena susakka na tatay macarepa. Namo maga batetak bisaywi waramparatta anreta na rekodeni pas susakka na tatay macarepa. Jadi makadaki mapaci pura ni bisay ang kayasa paci hakiki. Na rekodena susakka na waramparangi makanya itu sakka eka carepa. Roppo misitongan na itu ya sanga sakka. Makanya carepa na miti ilagana mo pacing. Makanya makadaya kiwaja isakka na pacingi waramparangi. Ya kung kagaga ilagana mo pacing berarti ro laga yaga. Roppo. Maka apa ti gatau poji mala roppo. Yanang ka roppo ya bagya tapo wah melo malay. Aja. Ano macarepa ya to? Magi na tau kasia-sia nasaba mapacing irisese na tau kasia-sia. Tapi mancaji roppo irisese na tau sogi tawahan ni. Aja lalo ta macapa maka dawat di morong katawa ko koro. Aja. Hati-hati ki ko sakka mak bagi-bagi sakka itaw Maka daga ya kada sakka aja na talay ko wading ya kada aja na walaya. Yan na to ampay sahaba liwa tau na ko sakka. Ya ko maka day pasidak kanalas Tapi nak kada sakka mi tahu nito magay nasa ubawa kay law bola ako nan caji carepa. Tapi ako tahu kasih si malay din na macarepa mancaji baraka. Itu bahaya na. Ya kita macapa pak maka tu tahu ko sakka mak bagi sakka tapan sakka to tawa aku ya. Hati-hati ki. Tapi dito gago ko di. Insyaallah. Hah? Wah. Masalah ni o ko ni mak bicara sakka iya ko tamay andre harangi o kilalanna wa takkalewe kullu lahmin nabati min haramin panaru oladin iron morosidi tungka andre harangi tame ko wa takkalewe api neraka papacingi satu yang kedua iya ko manreki andre harang patapulo sona patapulo wanina napacapu kilalanna watangi. Makanya man akalal haram lam tuqbalu salata wa dua arba'ina yauman mania. Nigi tau manre andre harang deni tarima sampajana itola ipadongan na patapulo sona patapulo wanina mananungang. Da coba nih gare. Ati kaki kakamaha tau mitte talo. Tong kay manuk na bali bola law matalo oko bola. Nayala na isanggara. Atau lagi baului kaki buagi baulu peca napai bukang daga patapulo sona naga teman yana tu nakada atika ki idi makun rayet tarimai polen nalakaita kakama bale na polen tanaiwi makada deto gana kokolan na tayala ye menge pamenge tika ki. Iya mana nanya? Iya na tu ampai sahabat na nabi taliwa lampu na makbalu. Iya kong ka balu-balu na masolan tapan na pondriolo. Palin na yolo mako Na payero masolang na pitangi pangali. Makadayin ka tu masola yolo Magay nasa makapa makalicu buinan litawin na caray paimanang itu waramparan na tumapacing. Yan na to nasurongin na bita makadayin ko tumabalu ng kamasala at pitangi. Yo pidi lay suboy. Liwa riyo na ko taralay nasa laba. Si. Gaga. Diro na pahangi makadabaynena anak na alena nasolangi konandri patapulos sona nasolangi badana. Iya na ko tamay mancajijuku o kawatakaleme bayine siya mangkalinga pangaja anak siya mangkalinga baca. Sampaja denu le husu pak dongang itola. Atu-tu ngamaresa dalle mabela. Yang mana na pengaruhi. Kaya di natimilawi matana ito.
Ta paressa ni gare iya. Ta coba gare rewa rana imatu. Ina tu ampai kong kawaju-aju ungkalipa na bagya cale ay hindar-hindari ni cede. Ay ndok kasina. Ko cale mak bereng inami pake mas sempajang ay. Tapi iya ko pasidak kami mammo untuk baraka na dia na marikaga. Tapi anak kada yaling mi untuk itu doai. Aja na. Hindari ni. Tapahangi cede ya. Napaki mak bicara pai de patatannya pasampajang. Napai sebelum nama sampajang. Iya nama pacin na anrewe. Nama pacin na atie. Mapacin na pakyang lahir ang hakiki. Mapacing anrewe lahir ang hakiki. Mapacing atie hakiki. Mapacing jenne na pura ni mapacin ni. Totaton na. Ipanguloy atiri po ang Allah Ta'ala ni beresalangi na bitta ni pakanjaki rampan na nyawe napay pangulo makada tanya suruga puang tanya naraka wita utaktongang iye tapi pamasemu pipo wala da uharapkan yan nato nakada ilahi anta maksudi waridha ka anta matlubi magi ni rampiyero nasaba mitauki ko tumasampajan na suruga mi harapkan apa iya kusuruga minato masampaja kapere ki nareko patasaw ko magi na kada kapere nasaba sampajam mu tanya karena puang Allah Ta'ala tapi karena suruga mi na iya suruga tanya puang makhluk mi apa suruga puang Allah Ta'ala makibuai cuma suruga yakibua poloko kalimat la ilaha illallah naraka poloko mati kalimat la ilaha illallah yakibua. Jadi ia tu suruga si banaraka polukoi kalimat la ilaha illallah kibua. Tapi ia ro naraka ia tahu tolaeng la ilaha illallah ia natu natamo koro. Tapi ia suruga ia tu tahu baceng tarima la ilaha illallah ia natu tamo ko tu. Ia natu nak kada nabita ia ko masahada moko eta tak ko tama. Namo dia nasampajang yang penting na yakini mui pong Allah Ta'ala si banabita. Tapi ia rodena na sampajan nangga sampajange wajib. Makututo mimpai dia na jamay. Ito pasik miyasan na tanya kapere. Jadi angkat tu salat dia na wat dia sampajangin ko mati. Keka. Tau dia na sampajan na sabak nangga isampajangin dia na wajib. Tapi ia ko tau dia na sampajan nangga mo isampajangin wajib. Na alami repa si bakut tu. Tau pasik miyasan na. Tetap disolati. Tafahang ya? Beda hukum neto. Pak ia tu tahu pasti dia tahu na perlu masahada ko memang sampajang. Tapi ia kapere mesti masahada. Ia aja tak ada kapere ni peko di. Ko makadaki kapere berarti ko melo mas sampajang mesti masahada memang. Apa pura yang enggak kapere. Ia naronak kada ulama pikir ia kode na sampajang na sabak makutumi tahu pasti miasanna. Tapi maka depo Allah Ta'ala innallaha la yuhibbul mufsidin. Na cecalak dak puang Allah Ta'ala tau pasik. Ya sange tau pasik salam madosa lupuh. Ia ko kapere demi matuna ngakui. Ini penting saya sampaikan. Itu kaidahnya itu dalam fikih itu. Kemudian ia rona maka dia nato masampaja suruga miharapkan berarti makhluk itu na padahal makadaki ko to masampajang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ bukan lil jannah atau li khaufin nar, takut dengan neraka. Dek to nak ada lihurin in karena bidadari. No dek pangkat tu nas mas sampajang lulunga bidadari matu ai tau kunru tu ya tu. Ya natu napak guru ngangi pahakiki makada baca ilahi anta maksudi. Idi mipo wakatai waridha ka anta matlubi pamaseta mipo malak da uharapkan angkana tu pakadai tapi deni baca nyawaku pangulo ri baital makmur watakkaleku pangulo ri baitullah nah itu nuru Muhammad tatto mas sampajang Allah Ta'ala mapas sampajang Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang Allahu Akbar yang ang katau baca yaitu tau pusan itu deni baca
Ia sange Baitul Ma'mur ipatenang inapasae deni gatta detoni pasu. Ipatenang ya rasa al bait al ma'mur. Baitul Ma'mur. Watakkaleku pangolori Baitullah memang karena kita menghadap ke kiblat. Kemudian Nur Muhammad tato mas sempajang. Magina kana Nur Muhammad nasaba ia sempajangi alipu tatong haroko mim sujud dal tudang. Maka dari okina Ahmad. Nah iya sange Ahmad Nur Muhammad. Maka dari Muhammad sempajang nasaba ulu mim aroha pinggul mim ajewe dal tulisannya Muhammad. Nah, ya nero. Dia ini baca, ya nang kata baca itu tahu pusan ya tuh. Maka apa tuh ya patareka baca ya tuh. Nur Muhammad atau masa panjang Allah Ta'ala mah pasal panjang nyawaku pangurus buat pang. Wah ini jadi masalah nasaba nang kali ngami dena pahang. Ia nariyasa sikiri tanna lepaka lillah tanna corek pena. Nasaba deni baca ipasi runtuk mi. Maka dia tetungi mas sempajangi Muhammad. Ia sempajangi Nur Muhammad. Ia mas sempajangi nangulo ia sempajang pong Allah Ta'ala. Ia wangulo ia Baitullah. Jadi magai na yakini makada tanya aja situ ngananya mas sempajang betul ngana dena mungkin mas sempajang akene de gaga tepak na lenga pong Allah Ta'ala ya na tu ampai de tu nawat di bangga ko to mas sempajang puh iya pak beri jamala dak de tu mak beri jama kene de na leko tepak pong Allah Ta'ala kene na du itapak pa jaiwi ya na ro de nawat di to sombong pak aja to kong kata runtuk ko ada lada itu dang ko bolana ko tore kadang kita tahu cilakai ade de madari itu si sele idi kamaha macilaka pacapura lebih mu itu ko maka de teh mantap parema daripada maka de mantap pak berejama ya ko maka de mantap parema berarti paja ni manci parema ya ko maka de mantap pak berejama berarti biasa pak berejama paja nih. Ini hati-hati ki. Mini tamis saya. Apa 20 sih di menit lewat na tetek pitu na tamis saya. Jolo-jolo. Napai pangantara na ya Pak. Dia panatama ko kata bere. Dia panatama pejepung. Jadi iya ron na ipasadiaro. Iya na tu ampai makna to pandrite. Namo tu ipalin na su jadangin na to mak juleka. Ibere salangi binabita. Nasaba iya tuh sitongan nasu jadangi itu adalah burak kendaraan kita. Yana tuh ampai mega tau dia namanya puja isu jadana. Napakanja gitu, nabere salangi nabita, nabere salangi malaikat Jibril, napatatong naitai alena maka da igan na tau okuilalan nalino pada makasi si batu-batu oko tangana pada pasire. Tanang mana magari siya ka salang ko ilalan nalino masak bujuta maka na bamani si kami na idi cidi di biccu paga dia sakit mapasawa to magarajan na boleh ko to ko pasawa itu sampai kong katau 5 tingkah bola na jamu maboro na pada nya pak jak guru itu ko kono pasawa cuku kini gari kedaladan ni paje ro pale jamu ta boro la da oto e ko may aja anu tak dem manemu ya tu nasiagam apalagi ko ni langi pitu susungi o koni aras o koni lahon mapos amaga na nilay na yero napatama ki garo kilalan na maga na dan nita idi pada mi kasi madake iya na Romelo ya borongan de gaga iya na tunak kada na bita la yadkhulul janna man kana misqala fi qalbihi min kabir de sisa-sisa na tama tay suruga na reko ang kasipa maborok kilalan natin na mo pada mirajan na kamakama. Yan na tu ampay ibalisi tamaranaka de tu na karena ibadah na kura de na de gacaw pa kasiwang ibalisi sinin na langi anon roy mana mas sampajang sisak butang ko lagi pertama layak kay mancagi pamimpi menre sila ko lagi kedua sisak butaw gangka langit ketujuh sampai dia diangkat ke langit paling tinggi nakanya disebut asasil itu sanay ibalisi asasil iya mana ni suros sujo ko nabiada de na melo nasa yase kananya apa pole ako api pancaja na polo kumitan maka nariawa poleangan ya maka tandre poleangan ko magi nang kaya melo suju de na me suju yan natin nasang iblis
Namanya pertama itu asasil. Dia namanya sujud. Jadi aku nggak tahu maka dah macigau tayanu tanya bangsa nako na pako ibalisi lopo na ya tu. Yan tu ampai nareko to si salah magampang. Iya ko idi salah loki milo adampang. Iya ko tahu salah tak dampengi selesai. Iyo po idi tahu salah nasa sure lo milo dampang dinak ko wa afina anin nas dampengi pada merupa tahu dinak kada po Allah taala sure lo milo dampang. I sure to ba atal lo ko punna tapi iya ko tahu salah dampengi bi. Ya ku idi salah to milawa dampang dena ta si salah to kasih rentuk ni tegere iya salah je ro lo dampangi maka da we yanu je ro salah taro ni wa dampangi ya naro yo pokoi di nasa de sure lo milawa dampang maka de ro tanya bangsa na aku milawa dampang si rentuk ni balisi dena yena tu nasi salah tahu aga je pak mea borong na di juga kelebihan ta nama pamule ukulu la tu capa aje tai manam tai ulu ka tombe asanna tai do ciling kame man tai mata belle asanna tai inga angkato tai isi angkato tai kalepa angkato tai kanuko angkato tai posi angkato yawana posi tai meman na la ya na tai ma na wc mi atu joka aga me tak borong de gaga pak jaji ki de to pagagai bawah dalam keadaan telanjang tanpa pakaian. Ketika kita wafat kain paling tipis dan tidak dijahit hanya digulung. Itu yang dipakai. Agak minta punai. Dega-aga. Ini yang kadang orang Pak. Jadi aja mau tabang kenapa di komeri hitung ibadat atau ide gaga. Seandainya puang Allah Ta'ala na parese sampai jata pada pakalaroto biasa kisirun tu pakalaroto. O memang dia tu nama kalaroto tau napa nasa saya kilometer na 50 sak puna sau metala dan nya lari. Macau di mesin anak ko makui. Na cukuki na sayi nang kana je toli na miti no selin itu. Nasa pamarung igare, na pamarung na sayi masalah ni mesin anak kana magarese. Na ikatok-katok si na sayi pura ni di ko ye. Na ite kaderana na sau malusan ni. Ito lay mana pa ye. Ni ite ibana na sayi gondolo ni. Nabuka sini te mesinana na sayi matay sangan ni degaga masalah ni kene makiro bate na po ang alatali tarime sampayat na din ka lolos nape kata dari Allah nasa kikino na sandala ko na utaro sandala bodo na ko kembali nape kata dari baca alhamdulillah kataw marukay mo rin nasa rukka paga padahal dito na itu nama kay kataw macay kong kanana maruka nasa paganggo dito huso padahal namo din na maruka na dito na huso di tahu mina salah apa ya kata masampa jatuh lian anak ni ngerang ini kadang kala kita tabaresa ni gare makanja si palik sampajangi lolos si rona kata bere makanja patehe makanja tumak nina makanja tapatopura mas sampaja na pato makadamagan ya nayasa sampajangan dalang ya nanti asa tau borok dia ditarimanya tuh kita kere itu bahayanya itu jadi dega pak ya ko ibadat mimele renno nggak dega sapuri pala ni makanya natania pamamasina po Allah Ta'ala si syafaatna nabi labaki dari situlah ulama kita selalu mengatakan iya ko kometa masuruga na saba amala mudega pura si saring sarimosi tapi ya ko tau mana sai pas salama mula macuri monrin na de metai paresa pada miko to si bawa ki rombongan na Pak Gubernur dan na parese sapangi tapahorma nasa anggota yo poko deto si tinro pura si aja parese mosi aku jadi na tu ampai maka datau pandri teh acio koko wali nasaba wali Allah bisa memberi syafaat guru tak Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sakumpul Martapura hadiri haulnya Kehami Pasuruan hadiri haulnya para suriatnya Nabi bersilaturahmi dengan mereka magai salah satu di antara mereka nanti ada yang menarik tangan kita masuk ke dalam surga podangi Nabi ya Rasulullah ini adalah sahabatku Pak aku sampai jatuh mani ya to na malasi ya to na patak kelupa
Pak telu aga mi pasuku baca mi pakanjaki peringar mi pakanjaki geraka mi pasuku to mangaji lagi mana seci di mi patuju mandari salah baca angkat opa korayita apalagi ko to masampaja ipakanjaki peringaran ya lupa kada sianrakan kada telu ni gaji ro nadu ipakanjaki husu ko to suju ya lupa kada kadua nak gaji ro suju napa cicak ente denun le suku nang katau maka dia kayak masampaja dia nalese peringar rakyat ko tau mai ngak dewa tapak kecuali tau merenak matapak memang ngak pak demeto nama inga jadi aja yana tu ampai nabi tanapa gurongangi usi kaya muas upasa ko muase lawasiat ka ko na sabab tau na pujila dak maka de anak habib ya musa upujila dak ko muas ya muas jadi nabi tu akatalu na pakoling upujila dak ko muas itu Mu'az bin Jabal. Napa maka Nabi ta usi kaya Mu'az, la wasiatkan ko Mu'az, la tada'anna fi kulli duburi salatikum. Aja lalu mututu itungka-tungka sampajamu antakula narekodemu bacai. Allahumma a'inni ala zikrika. Iput tabantu lalu kak kasih untuk si mata maringeran lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk mencaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika. Ini pokoknya tapancaji wi sampajakku na sabak deje pokasi na suku tapancaji ibadah yang paling sempurna risesemu po. Yan tu ni baca ko pure baca fil alamina innaka hamidun majid koto mata haya pacapur atau ibaca niro Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mana modi? Tapalak iro wasiat na nabi tapa maka dia nabi ta deje tu na suku ibadahmu denule suku baca ni po Allah taala papasukur aku pada kong ka anak maki buah isa je maka da sale je iye tapi na sabab maka dai makom itu kasih ulewe idi na pasukur nga oi tapayale dapat 10 maki itu tomat dalarin na lori po Allah taala na pasukur ngi de na suku hero namumi macet to ni na suruh nak paja satu jadi itu terakhir terakhir nih apa naliwan ni watuna maki tapi angkamu pak burah iya ko iya yang penting tajamai jolo penting tajamai nah sama to po Allah taala maka dam siko metomi ya tepat ala cundek ke naisang wang Allah taala maka dam makomi metomi na ya matopat may tapak ko ati itu ampa yilaw ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala taatika maka tani tunci na ati bolak balik ati tapat tetaka nga tapat jadi po Allah taala mato malengi yan tu maka da aja je mo banggala da ko maka siwiak ko apa puangim itu nasabari mo kasiwiang yan tu nakada iya mato mas sampajang iya mato sampajang iya mato ya sampajang yan tu namakai kabatungan na puangin nasabari ng katapak mo yampay mo tatonga sampajang pa naliko tapa yampay makasiwiak ko lori puangin nasabali na mato maliko tapa selesai ide to nawat dito banggala ada maka pas sampajang aide tau borro na nya tu ibalisi lagi na ya dempar tamaranaka gara-gara cesuju nasabak kasombongannya bukan karena ibadahnya iya jadi tapatat dengiro si pak sombongnya kika dia asa sombong maka keturupannya asa sombong kada sombongnya tu ya nak kada ya tu nang katau macurita na tuli iya mana bicapana masih kau kornas iya aku tuh dah tu nama rokin tania iya papa ngaji ya mia tu mapa jalak dinamu ya tu maser ya tu bangun ko tu tuli ya tu ima ayo nang katau mak bicara na pili mama na siratu na iya na tau melo na yacang itu itu iya aja tapi tahadus bin nikmah maka alhamdulillah nalenga tepat pong Allah taala na tuwat dingok ko kasih mangabdi mudah-mudahan apa nalingi ke istiqomahan itu tahadus bin dan ini masalah
Jadi angkat tu tahu Pak Dena terika kuatina kong kenapa? Ina mau makada haji anu 50.000 Dena terpengaruh kuatina nasabani semua kada pongala taala je malenga dale pongala taala malenga tapan ada mungkin wasumba kotanya pongala taala. Jadi natapu ya sana mage nasabak dia bersyukur Allah memberikan kenikmatan. Natapu ya sana rialengi dale. Jadi nak haji anu de. Ya na tu na mega to nasa melu siya ti yachang. Di na melu yachang iko makat di. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.